Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa kabiri 2025. Tuje mu makuru yacu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. N'amakuru mugezweho nanjye umushakamba mfatanije na mugenzi wanjye Sentamura amahoro. Muri amahoro mushakamba murakomeye. Yego, cyumweru cyagenze neza. Cyagenze neza. Mu burasirazuba nabonye ibintu bisa nkaho uyu munsi hiriwe agahenge nubwo nyine hari ibitabura cyane no gushaka guhungabanya umutekano ariko agahenge kahariya rero kagerwa ku mashyi. Kagerwa ku mashyi. Yego. Nta wakwizera ko ari agahenge. Birumvikana. Yego. Nabonye Bukavu bitoroshye abantu bari gukubitwa. Bukavu rero ntawe udakubitwa. Bukavu uwo ari we wese arakubitwa. Abaturage bahari ariko bashoboye kwirwanaho. Nabo ntibatwirwaneho. Ntibatwirwaneho abashi umenya nta mikino bagira. Cyane. Kuko urabona ko bya bindi wazarendo zigiraga Igoma no mu bindi bice muri Kivu y'Amajyaruguru kuri Bukavu bishobora kutazashoboka cyane. Abaturage b'Ubukavu rwose ntibatwirwaneho neza cyane pe. Kuko ngira ngo wabonye uriya musirikare babohe amaboko imugongo ngo yego. Nase niba umusirikare abantu babonye bazatinyana kamuzirika kandoye amaboko bayaboheye imugongo. Abana abaturage bigatana. Yego, harani gatana. Nta mikino ibyo FARDC zirimo gukora muri kariya gace. Ni ibintu biteye ubwoba. Barasahura, barica, baragira bate. None abaturage barakaye. Yego. Bamaze kurakara ngira ngo biri no mu ngingo imwe mu zo dufite. FARDC bashobora kuba bayihaye amasaha n'ibikwiye muri uriya mujyi wa Bukavu. FARDC iri mu bihe bigoye cyane. Hagati aho mu gihe FARDC iri ku Kandoyi. Yego. Nyabibwa abaturage na M23 bakubise baruzura stade ziri gukubita zikuzura baje kwirebera M23 no kumva ibyo M23 ije kubabwira. Habaye inama. Habaye inama idasanzwe. Buriya rero iriya nama yabaye. Yego. Igihamya yuko hari ahantu hatagiye FARDC zidashobora kongera kubasubira. Birumvikana. Yani igihamya buriya n'ujya ubona FCM 23 yageze ahantu igakoresha inama iriya. Icyo gisigaye ni ugushyiraho ubuyobozi. Noneho ugasanga ubuyobozi burahamye. Nta bintu byo kongera kwiruka nabi. Niko nsigaye mbibona. Hariya ikigaragara icya mbere FARDC yarahambirijwe muri Karehe hose. Yego. Twavuga ko territoire ya Karehe ubu ngubu rwose ari umutekano ari wose. Yego. Ababaje Kabare na ubwo na Gatana na Miti. Yego. Ngira ngo Gatana na Miki ziri muri Kabare. Yego, na Muresa na ibyo bice byaho ngaho. Byo aho ni muri territoire ya Kabare hose. Ariko usohokamo winjira muri commune y'umujyi. Yego. Yitwa Bagira. Ubundi umujyi uri mu yihe territoire? Umujyi ni za commune ngira ngo. ariko ni komine ziba ziri
ubundi uko biteye teritware na komine ni ibintu bimeze kimwe, ni ku rwego rumwe, ni uko inyito ziba zitandukanye. ariko ku mijyi nabonye harimo n'umwihariko. Impamvu mbivuze, yego uribuka ko Igoma yego Goma iri muri teritwari ya Nyiragongo, ariko ikagira imijyi komine ebyiri, yego komine ya Goma na komine ya Karisimbi. oya komine ziri mu mujyi, teritware zikaba mu cyaro. ubwo ni urwego rumwe gute ko numva biri ku rwego rumwe, nuko ari inyito zitandukanye, hamwe abari mu mujyi ahandi hakaba mu giturage. ubwo umuyobozi wa teritwari ya Nyiragongo bayibara mu giturage. ubwo umuyobozi wa teritwari ya Nyiragongo anganya ubushobozi na meya w'umujyi, nako na burugumesitiri w'umujyi atari meya w'umujyi. Sindasoma amategeko abigenga cyane ngo ndebe, ariko ugiye gufata nko mu Rwanda, mu Rwanda ho birumvikana, tuno turere tw'umujyi wa Kigali n'uturere tundi dusigaye 27, buriya ntabwo tugengwa n'amategeko amwe, ariko tubarwa nibyo ntitugengwa n'amategeko amwe. amategeko atugenga agenga utw'umujyi wa Kigali atandukanye n'agenga uturere 27 dusigaye. mu buryo wenda nabonye hazamo impinduka ku bijyanye wenda na njyanama, aho uturere tw'umujyi wa Kigali nabonye tutagira njyanama, ahubwo njyanama igibi y'umujyi. nibyo nkubwira ko bitandukanye n'utundi turere dusigaye. Yego, buriya bavuga ko tuno turere tw'umujyi wa Kigali mbere bitarahinduka nyine ngo njyanama ibi y'umujyi wa Kigali, turiya turere twari dufite ubuzima, icyo bita ubuzima gatozi. yego, mu gifaransa ni personnalité juridique. ariko ubu ngubu ngira ngo simbizi neza, twazareba, ariko birashoboka ko turiya turere twaba tudafite personnalité juridique ubu ngubu, ahubwo umujyi wa Kigali ariwo ufite personnalité juridique. ariko wajya mu tundi turere, wenda tuvuge reka tujye nko mu nkengero, yego, ufashe nka Nyamata, wasanga amategeko agenga Nyamata, Nyamata ntabwo ari akarere, Bugesera, ushobora gusanga amategeko agenga Bugesera atandukanye n'agenga Kicukiro, n'ubundi harimo itandukaniro. ugasanga amategeko agenga Gasabo atandukanye n'agenga Rwamagana, ugasanga amategeko agenga Rulindo atandukanye n'agenga Nyarugenge. ahandi rero naho uzasanga hariya muri Congo teritware iyoborwa na administrateur, umuyobozi wayo niko yitwa. yego, komine iyoborwa na burugumesitiri. urumva ko aho ngaho byamaze gutandukana, kandi hari impamvu zitumye bitandukana. ngira ngo ababaye muri administration baraza kubitubwiraho, baze kubitubwira, ariko urugero rwa hafi turabona komine Kirumba, kandi ariko bongeraho ngo ni komine rirari, kandi tuyisange muri teritwari ya Rubero, ariko bakayita komine rirari, kuvuga ni komine y'igiturage. hagati aho tukiri muri Rubero tukivugayo, yego, ngo drone za M23 zaba zamaze abasirikare abajiyeri bano ba garde presidentielle ba Kisekedi. ariko se bariya abantu batanze ariya makuru niyo mushaka, turapfa kuyavuga uko tugeraho, hari ukuntu baba bafite ibindi bagendereye, ugasanga bacuza ibintu kandi wenda bitari byo. n'ubu ndababona, ariko ubu ntiyarimo n'abazungu. oya, nta muzungu urimo, ni abitukuje. ngo bimeze bite? nuko
ahitwa niba ari Bandaka niba ari hehe. Mbandaka Yego. Mbandaka ni hirya. Nduruma nako ni Nduruma. Nduruma ni hariya nyine muri Rubero. Ni muri Rubero Nduruma, kandi ni hafi y'ahantu hari hafi y'aho twavuga hari urugamba. Nubwo uyu munsi hari agahenge, ariko urabizi ko FARDC itajya yemera agahenge. Birashoboka ko yaba iyi Nduruma isa nkaho yariri nk'ahantu twakita zone nete. Bikarangira FARDC yijemo, M23 yabona bije kuyibangamira nayo ikabaha agasopo. Niba kuko ari byo turakomeza kuyakurikirana, ejo tuzaba twabimenye tubabwira ukuri. Ariko ikiriho nuko ni abasirikare benshi ba FARDC bapfuye, abandi bari kuvurwa, bigaragara neza 100% ko FARDC yaba yaguye mu mutego. Usiye ko nabo ubwabo bakirasanira, wazarenda yabarasa, cyangwa se baba bafite nk'ikibombe mu modoka, mu ikamyo kikabaturikana, bikarangira kukimanaginga bigoye, kuko amajwi twumva na y'abaturage ntabwo ari ay'abasirikare. Umuturage arashobora kubona amafoto, ashobora kubona imodoka itwaye inkomere akavuga ngo ni drone za M23 zibarashe, mu by'ukuri wenda ari nk'amabombe bari bafite, bakayamanaginga nabi cyangwa se bakayatwara nabi, kuko si ubwa mbere byabibayeho. Uribuka mu mujyi wa Goma ubwo umusirikare ngo yaratwaye RPG ngo yagera kuri dodane, bikarangira akoze ku mbarutso ikagwa muri stade Dorinite ikicaba. Rero nabo bishobora kuba muri ubu buryo, ariko umuturage yabibona akahita atabaza ngo ni M23 barashe, bitewe nuko azi neza ko aribo bahanganye. Kiriho cyo bapfuye biragaragara. Benshi bapfuye kandi bakomeye. Ariko kwemeza nonaha wabishe nibyo bitugora, ntabwo twapfa kubishobora. Ni no mu bakomando ba Kisekedi. Wabonye Kisekedi yica apfukamye ahantu bamusengera? Kisekedi we na Neva nabonye bamurambika ibiganza. Bagezeho gukizwa no gupfukama. Undi rero nawe ngira ngo bamubonye yarapfukamye. Bamugose abagabo bagera muri bangahe, ndabona 6. Wapfukamye yifashe ukuntu bagira bari kumusengera, bari mu mwuka. Turebe ingingo tujye kugarukaho. Ndumva amwe mu makuru aba ari macaracara ari ayo ngayo. Yego twazireba. Ingingo tugiye kuganiraho, tugiye kugigoma. Turebe uburyo abapolisi ba gisirikare hariya babita ngo ni abapeme. Yego. Peme ni military police. Police militaire cyangwa military police. Bitewe n'icyo babanje imbere. Military police rero ba ARCM 23 bakoreye ibyamfura mbi abitwaje intwaro bashatse guhungabanya umutekano mu mujyi rwagati, ni mu mujyi wa Goma, kandi ibi bibaye hitegurwa gutangiza amashuri azatangira ejo. Ni imyitegurire rimbanyije. Za kaminuza ziri butangire, kabonye amatangazo ya Inigo. Yego. Tubona amatangazo ya IRPG, Université Libre de Pays de Grand Lac, n'andi ndetse tubona n'amatangazo ya niba byaravuzwe byo. Yego. Ngiye kuvuga amatangazo ya M23, ariko ngira ngo no mu itangazo birimo ko amashuri agomba gutangira. Noneho ikindi tuza kureba, turanyarukira Bukavu. Bukavu ni mu majyepfo. Yego. Mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo. Tunyarukireho turebe ukuntu abaturage bahaye FARDC amasaha 48 ngo ibe yabaviriye mu mujyi.
ikindi turajya i Burundi, Mhm. impunzi z'abanyamurenge zirimo gutotezwa Yego. zihorwa M23. Mm. hanyuma turambuka amazi magari Mushakamba, Mm. tugende tugere kwa wa mugabo Donald Trump. Mhm. ahangaha uwitwa Anthony Blinken Mm. ngo yaba yakomanyirijwe mu nzira zose, nta nyubako ya leta zongera kwinjiramo. Pari wa Rusesabagina ngo yakomanyirijwe. Yego. Mm. reka rero dukomeze. Tukiri kuri hano muri Amerika, Yego. nabonye bona Afurika y'Epfo bikomeye. Yego. Cya kibazo cya Afurika y'Epfo ngo barashaka kwirukana cyangwa kwaka amasambu abahinzi b'abazungu bafite uruhu rwera. Yego. Akaba ari byo rero byatumye Amerika ihitamo guhita ibahagarikira inkunga. Yego. Ni ibintu twavuga ko ari ibintu bimeze nk'ivangura cyangwa ubuhezanguni bubiri inyuma bw'uyu mugabo Ramaphosa. Akaba ari byo byamuteranije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego. Ubona ko n'umuriro uraza kwaka, niba nkurikije uburyo biri gukwirakwizwa n'ibyo umugabo witwa Elon Musk ari kuvuga. Yego. Anapostinga amavidewo bamwe babyina ngo bazarase ngo abazungu. Yego. Ni ibintu ubona ko biri ku rundi rwego, bishobora kubyara indi ntambara yaba iya politiki cyangwa se iyo kuri social media. Ariko muri Afurika y'Epfo ugasanga harimo ikintu kimeze nk'intambara y'amoko bishingiye ku ruhu. Birumvikana. Bishingiye ku ruhu. Urumva niba abazungu ubundi cyari cyarumvikana nuko nabo ni abenegihugu, kugira ngo ni mu nteko zishinga amategeko zaho ugenda ubona abazungu mu nteko ishinga amategeko, ubona abazungu barimo. Yego. Ngo ni abenegihugu cyo kimwe n'abirabura, kandi ku kigero kingana imbere y'amategeko yabo. Ariko iyo bigeze mu kuyashyira mu bikorwa, usanga bamwe bavangura abandi. Yego. Ari umuzungu ugasanga ntiyemera umwirabura, ari umwirabura ugasanga ntiyemera umuzungu, ugasanga bamwe baranyaga abandi. Mwira mirima makuru urumva mbere abazungu nibo bari bayoboye bafite byose. Yego. Barwana intambara ikomeye cyane yo kwigenga kwabo, birakunda. Ariko imitungo myinshi cyane y'ubuhinzi ubuhinzi, mirima myinshi yari ifite abazungu. Ngira ngo kuri icyo kintu nta cyakozwe gihagije, kuko bavuga ko 85% byose by'imirima ifitwe n'abazungu. Yego. Rero barashaka kuyibambura nta ngurane babahaye. Ariyo mpamvu bavuze ko Trump yemeje ko cy'Amerika iri kwemeza ko bazayamburwa b'abazungu bazahabwa n'ubwenegihugu nta kindi kintu kiguzi kibayeho. Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bakabuhabwa n'ikihe gihugu? Amerika. Ikaba ubwenegihugu bwa Amerika. Barazaramuka birukanwe muri Afurika y'Epfo. Mbese bazatakaza ubwa Afurika y'Epfo, bizagenda bite? Ni ibintu ubona ko bizabyara intambara n'induru ndende. Tuzakurikirana iyo bigana. Biriya bintu bishobora kubyara nk'ibya Kongo barebye nabi. N'ubundi niko bizagenda, biragirana isano. Niba se umuntu utabaza no mu mateka, wenda arabyiga mu mateka ati twakomotse mu mateka, ariko none wowe ukavuga uti ngiye kumukuraho. Ngiye kumukuraho, uramuhakana umugira uwahe? Arabo mu kihe gihugu, arabo umwenegihugu wahe? Ugasanga rero ibyo ngibyo ni ikibazo mushakamba. Buriya ni ibintu
ntibyatungurana ku ngoma ya Ramaphosa yego ushyigikiye Kisekedi kwirukana abanyekongo bavuga ikinyarwanda. yego ni ukuvuga ibiri iwabo arabizana no muri Kongo. Yego. Cyangwa akaba yaragiriwe inama na Kisekedi ati nawe birukane, nawe wirukana bariya nanjye nirukanye bariya. Nibyo, reka twigire ku nuza. Nabonye Colonel Nanga AFC yahungutse umuntu ukomeye cyane, umwavoka yego wahoze ari coordinateur wa MVOR, yego umutwe wa politiki, yego ndetse yabaye candidat député national. yego ngira ngo ifoto wayibonye ari hagati, umugabo uri hagati ya Bisimwa na Colonel Nanga. yego uriya mugabo biraga nubwo amazina ye ntarayabona, nawe uri umuntu wabaye umukandida député, akabaho ancien cordo yego w'umutwe wa politiki ukomeye nka MVOR. ni Anvol ni ukuvuga ni ukuguruka. Yego. Ni ikigaragaza ko amaboko agenda asanga AFC. ubona ari umugabo ukomeye, afite CV cyane. n'uwo muri Irumu, territoire ya Irumu. Irumu ni muri Ituri. none yari uwo hafi hariya biraryoha. urumva ko yegereye iwabo wa Nanga, n'uwo hafi aho ngaho. Kisekedi ntazabura ibimutuma ataryama ngo asinzire. ukuvuga uyu nawe ni izindi mbaraga zije zishobora kwigarurira abanyayituri. Birumvikana. kuko mperuka kubona wa musirikare uhayobora arimo atukananga avuga ngo wowe ngo urita abanyayituri ngo ni abavandimwe bawe, nta muvandimwe ugira. umuvandimwe wawe n'uwo urimo gufatanya kugambanira igihugu. atanavuka hariya nawe. inde uriya niba ari Kashama John, uriya musirikare sinzi aho avuka, ariko ikiriho ni uko ibyo bintu yabivuze. ejo urugamba ruzaba rumugezeho, nzaba ndeba icyo azavuga noneho. ntiruzatinda. ubwo ubona abanyepolitiki batangiye kuza ntibiruzatinda. twinjire mu makuru yacu. yego, reka tujye Goma. babamereye bate ba PM aribo ba MP military police ba AFCM 23 ibyo bakoreye abari bitwaje intwaro. tuvuga aha ngaha abantu babumve neza, tuvuga hari ingabo zacizwe muri Goma, ariko nta nzira zifite isohokamo. Yego. zihora zihishe rero, zihisha hirya no hino mu mazu hehe ziba zihari. noneho rero ubwo zari zigiye kwambura abantu, kwica abantu. aba military police ba AFCM 23 bahagoboka hariya mu mujyi rwagati. byagenze bite? Bwana Sentama, hari ubutumwa buhari. yego. amakuru amwe yatanzwe na Steve Wemby. yego. ngira ngo urayabona imbere yawe ubwo butumwa. ni message ya Sugira. hari iya Sugira akaba n'iya Steve Wemby zirakurikiranye. nugera ku ya Sugira urahita uyibona indi hejuru. ndayibona, iravuga iti RDC. yego. Goma. Vers 15h, un jeune homme armé ayant récemment attaqué plusieurs individus au rond-point 3 lampes a été maîtrisé par les membres du military police
de la FCM 23 à Goma. Ni mu isaha y'isaa 9 z'amanywa. Umusore witwaje intwaro wahoraga azengereza abantu abambura ahitwa mu mahuriro y'imihanda, ahitwa ku matara 3 lampe. Ahangaha military police ba M23 niho bamutsinze mu gihe ashaka kwambura abantu. Umva ko umutekano ukomeje gukazwa. Tugira Mireye ati iki nka confirmation y'umuntu uba ku ruhande rwa M23? Tugira Mireye ati Goma. Steve Wembi rapporte que vers 15 heures, un jeune homme armé, récemment impliqué dans plusieurs attaques au rond-point 3 lampes, a été neutralisé par les forces de sécurité. Steve Wembi aratangaza ko ku isaha y'isaa 9 umusore witwaje intwaro mu bihe bishize akaba yaragiye agaragarwaho no gutera abantu, kugaba abantu b'ibitero ahitwa ku matara 3, mahuriro y'imihanda ahitwa ku matara 3 tuwarante. Yivuganywe n'abashinzwe umutekano. Nawe akomeza ati c'est vrai, la police militaire de la FCM 23 s'attaque désormais à un défi sécuritaire majeur. Ati nibyo muri iyi minsi rero aba military police ba AFCM 23 barimo guhangana n'ikibazo gikomeye. Akagisobanura ati la prolifération incontrôlée des armes parmi les civils, bandits et délinquants, conséquence directe de l'armement massif orchestré par le gouvernement congolais au profit du groupuscule Wazalendo. Nibyo barimo guhangana n'ikibazo gikomeye abapolisi ba M23 AFC. Icyo kibazo nta kindi ni ikwirakwizwa ry'intwaro rigoye kurigenzura mu basivili. Hakabamo amabandi, hakabamo n'ibyihebe. Ntabwo ari ibyihebe uko twavuga ibyihebe, ahubwo ni abantu n'ibirara byitwara nabi. Iki bikaba ari ingaruka zitaziguye zo kuba guverinoma ya Kongo yanyanyagije cyangwa yarakwirakwije intwaro mu basivili. Abasivili abitwa Wazalendo. Abakomeza ati si la communauté internationale était véritablement sérieuse, les financements destinés à la MONUSCO, qui collaborait hier encore avec ces criminels sous prétexte d'aider le gouvernement, devraient désormais être réorientés vers l'Alliance Fleuve Congo. Hasabye ikintu gikomeye mushakamba. Ndetse cyanatuma umuryango w'abibumbye ugira ufata nk'icyicaro kwicara. Ikintu aravuze ati ni yaba umuryango mpuzamahanga wagira ukuri tuzikanye inkunga z'amafaranga zihabwa MONUSCO. Ya MONUSCO yajyaga ikorana n'abanyabyaha
ivuga ko irimo gufasha guverinoma ya Kongo. Aya mafaranga yakabaye guhera ubu ahabwa Alliance Fleuve Congo. Icyo kintu nakubwiraga gikomeye. Yego. Bwana Sentama, ngira ngo ibi bintu byabaye, yego, ni ibyari akamenyero cyangwa ibyari ibisanzwe mu gihe Goma yari iri mu maboko ya FARDC? Yego. Umuntu yaratambukaga, yego, agafata intwaro akazenguruka umujyi ahetse imbunda, yego, akumva ari nta kibazo. ubu rero bakumva babikomeza, akarasa abantu ashaka, akaka umuntu ibyo ashaka yitwaje ko afite imbunda, yakwanga akamurasa, akanabambura. kandi bakitwa ngo barafashwe ejo bakarekurwa. Mu guca iyo mico, yego, uraza urasa abaturage bakakurasa mbere yo kubarasa. yego, mbere yo kugira umuturage urasa, abahungu tageti barayifite, bari bitoje neza, yego, bahita bakurasa mbere y'uko ubarasa. yego, aho bakajya gushyingura ibandi cyangwa wazarendo cyangwa katanyama, aho kujya gushyingura umuturage w'inzirakarengane. leta ya Kongo muri kwa gufatanya nabo ikavuga ngo hakozwe jenoside. Ibeshya cyane, ubundi gasakuza. yego. Muri ibyo rero, muri uko gukaza umutekano, yego, M23 yabikomeje kuko yongereye n'abasirikare mu mujyi wa Goma. wabibonye? Nabonye abasore benshi basa neza rwose cyane. Ikintu gisobanuye ikindi gikomeye. Yego. Isobanuye ko uyu mujyi wa Goma, Mushakamba, kuba abari abasore bongerewemo, mfite ikibazo cy'amatsiko kuko abantu bari hafi ya leta ya Kinshasa usanga bavuga ngo ibigiye kuba igoma, ibigiye kuba igoma. Ese byaba ari ukuri koko ko wenda FARDC hari ibyo yitegura gukorera Goma, ku buryo noneho bituma AFC M23 yongera imbaraga hariya muri uriya mujyi? Aho ngaho ndaza kubazamo ibibazo byinshi. Icyo ngicyo kidusubize, ariko natubwire ese FARDC uriya mujyi ko tuzi ko uri hagati, izawutera iturutse se, ni iyihe nzira izakoresha? njye simbona ko M23 yakongera abasirikare mu mujyi wa Goma kubera ibitangazwa na Kinshasa. Yego. Ahubwo ihashyira mu mujyi wa Goma bitewe n'uko ibona urwego ikeneye gutangamo umutekano, cyane ko hakirimo n'abantu bishayisha bitwaje intwaro. nibyo irabizi neza ko nabo bakoresha uko gukanga. Yego. baragukora bitwikiriye cyangwa bitwaje ko hari abantu bagifite mu uriya mujyi bakihishahishe. Rero uriya mujyi cya mbere ni umujyi munini. Yego. Udafite aho uhuriye n'umujyi wari wose M23 yarafashe. Yego. Ariko nayo yafashe Goma yarabyiteguye, abasirikare yarabateguye. Yego. kandi yariteguye kuha umutekano wikubye inshuro nyinshi uwari uhasanzwe n'uwa leta wagegwaga ku mashyi. Yego. Atari ukurinda ibice cyangwa inyubako zikoreramo bikorwa by'ubuyobozi, ahubwo ari ukurinda hagatanga umutekano hafi kuri buri rugo. Yego. Uriya mujyi ni umujyi urimo abaturage 2 miliyoni. Yego. N'abari bahunze baragarutse. Yego.
nta muturage wahutajwe cyangwa ngo yicwe n'intambara usibye abishwe ku bw'umugambi ugambiriwe wa FARDC yego na wazarendo n'ababafasha. yego Abari bahunze barahungutse, yego ndetse raporo ziragaragaza ko muri iyi minsi 10 hafashwe urujya n'uruza ku mipaka y'u Rwanda, Yego. umupaka wa Goma uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwikubye inshuro zigera muri 5. yego Bisobanuye ko n'abari barahungiye kure cyangwa bataragendaga i Goma bahisemo kuhagenda. yego Rero ikintu kiriho, yego M23 wakongeramo abasirikare yego cyangwa se abapolisi, yego ni ukugira ngo buri karitsiye ibirimo abasirikare n'abapolisi bahagije, ibirinzwe icungiwe umutekano, ni ukugira ngo ikore isuku, yego ikore isuku bihagije, ntihagire umuturage uhutazwa, cyane ko uyu munsi abaturage batangiye kwishimira ko mu gihe kitageze no ku kwezi, kitageze no ku byumweru 2, yego umutekano ari wose. yego Rero igomba kurinda ko umutekano babonye mu minsi ya mbere uzahaguma, kandi nkeka ari na strategy nziza cyane, yego bagendeye ku bitero nk'uko bavuga ngo hari ibitero bishobora kuhagabwa. yego Ni ukugira basukure. Impamvu bagomba gusukura ya mbere, bumvishe ko Kinshasa mu binirira, nuko ikibuga cy'indege cyafungurwa n'inzira y'amazi igafungurwa. Birengagije ko hari abanzi bakiri muri MONUSCO na SADC. Bagomba rero kongera abasirikare ahantu hose bakeka hari umwanzi, cyane ku kigo cya MONUSCO no ku bigo bya SADC ubona idashaka kuvamo, bigenda bikora ihatirijwe cyangwa se ihatirijwe n'igitutu. yego Ku buryo rero bagomba kongera umutekano kugira ngo hatazagira ababaca muri humye, yego cyane baturutse muri abo banzi babiri mvuga, bari muri MONUSCO n'abari muri SADC. yego Niyo mpamvu nuko mbibona, ariko nta gitero cyaturuka hirya n'icyaturuka kucyo byagorana, kuko nta wahinjira gicengezi ngo bikunde, ngo aze yigize umuturage, biragoye. Nta ndege yahagera, ibyo ntibishoboka. Nta bwato ntibishoboka, usibye gukoresha MONUSCO na SADC. yego ariko Mushakamba Karame, hari amakuru nyine ntaramenyekana neza, ariko kariho karavugwa. Birashoboka kuba SADC SAMDRC biriye cyo kuzagenda. Uzi ikintu bita mu Kinyarwanda ngo ni uguca niba ari urwangerera mu cyamo. Kugenda byo izagenda, kuko n'imyanzuro yemeje ko SADC igomba kuva muri Kongo. yego Niba iriya myanzuro yabyemeje, yasinyweho n'ibihugu byose bifite abasirikare hariya, yego kandi nka Malawi yo yarabitangaje mbere, Afurika y'Epfo bicamo amarenga, Tanzania nayo irabivuga mu nama. yego Rero nta mpamvu n'imwe yatuma hagira abasirikare ba SADC baguma hariya, cyane ko batigeze bavuga ko M23 igomba gutanga uriya mujyi, kandi bazi neza ko M23 nubwo yatangaje kenshi ko nta makimbirane n'ibibazo bifitanye n'izi SADC, ariko ziri muri Kongo mu buryo bunyuranyije n'ubwo zagakwiye kuba zibamo, kuko zaje kurwanya M23, none M23 yarabatsinze uyu munsi niba afite mu biganza. yego kandi icyo nabivugiragaho
kuko buriya ngo na bariya biyemeje kugenda ntabwo bazagenda. Hashobora kuba hari izindi ngabo ziriya batayo iheruka kuza y'u Burundi. ni abarundi bo bari kumwe n'abariya iriya rero hafi iriya batayo rero reka tubivuge neza, M23 AFC nibajya barwana n'abariya bita abarundi, bajya babagenzura neza. Barimo baragaruka biyita abarundi, ariko kuko abasirikare b'abarundi bashize bakazana n'aba Afurika y'Epfo bakambara imyambaro imwe y'abarundi, bakita abarundi bose, ariko bose siko ari abarundi, harimo n'abo muri Afurika y'Epfo. ngira ngo ni ibintu bisobanura Bwana Sentama. Yego. Ni ibintu bizisobanura vuba. Yego. Kuko nk'uko babizi barakubitwa. Yego. Nta mbaraga zirenze izo bazanye imbere bagiye kuzana. Yego. Nta bifaru, nta mbunda, nta myitozo bafite isumbiye bari baje mbere. Yego. Kuza kwabo rero bazakubitirwa mw'iriya misozi yunamiye Bukavu. Yego. Basebere muri Bukavu. Yego. Basebe kurushaho. Yego. Amateko zizafatwa zishobora kuzashyirwa ku mugaragaro. Yego. Kandi tuzumva zivuga igiswahili n'ikizuru. Ubwo rero tuzabaza ukuntu umurundi avuga igiswahili cya Tanzania cyakavuga ikizuru. Ni kubabaza niba hari abarundi b'abazuru. Niba kandi ari n'Uburundi bwohereje nta bandi barimo. Yego. Ubwo nyine Neva afite ibibazo kuko ari kwimaraho abasirikare. Oya ntabwo ngenda bikubwira kuko aya makuru hari uburyo nayabonye. Oya nanjye ndayafite kuko n'ejo narayatangaje. Ntabwo kuriya zavuga ngo azanye batayo. Muri iriya batayo ugiye kubara abarundi nyabo barimo. Ntabwo 50% y'iyo batayo. Yego. Ntabwo wayirenza. Abandi 50% basigara baba bo muri Afurika y'Epfo. Yego. Noneho barimo baza rwihishwa bakambara n'imyenda y'igisirikare cy'u Burundi. Bakiyita abasirikare b'abarundi. Abarundi bambaye imyenda y'igisirikare cya Kongo barakubiswe kugeza ubwo bahisemo kurekarama ngo bambare imyenda y'u Burundi. Bapfuye nk'abarundi. Ubwo rero ejo nzabona umunyafurika y'Epfo uzapfa akarekarama kuba mwami kumwe n'Afurika y'Epfo. Bakubwira ati nafashwe cyangwa nafatiwe ku rugamba iwacu ni mu Kamenge. Yego. Kandi ari umunyafurika y'Epfo. Ngira ngo hari n'indi mizi atashobora kuzamugora. N'ikirundo ubwacyo. Kirundi ntiyagishobora. N'ikirundo ubwacyo ntiyagishobora. Gusa biriya barimo barabikora kugira ngo babyuburari. Burundi niba bamaze gupfusha ingabo zingana uko zingana izapfuye. Kugira ngo Burundi buzajye kongera kwigondera batayo iboneke ni akazi gakomeye. Birumvikana. Byabasaba nko kumara umwaka bakora recruitment. Hari umurundi nahoze numva bivuga. Yego. Ngo usibye kwiyahura. Yego. Ati mujyanye iki kiruti cyarigomba. Yego. Ati ahubwo mugiye gupfa kurusha uko mwapfuye mbere. Yego. Birumvikana. Komeza tujye ku yindi ngingo. Yego, mbere yuko tujyaho. Yego. Twavuze ko amashuri ari kwitegurwa mu mujyi wa Goma. Yego. Hari itangazo riri imbere yawe ry'ikigo cy'amashuri. Yego. Ya Institut Mwanga. Bahitaga college cyiza. Iryo tangazo twaza kurisomera abadukurikiye kugira ngo bumve ko kuvuga ko ibigo by'amashuri byiteguye gufungura
atari ibyo tuvuga twebwe ubwacu nk'abanyamakuru ahubwo ari ibifitiye gihamya. reka turisome. Ryanditseho ngo bari mineti MC Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle citoyenneté. Minedi MNC. Province Éducationnelle Nord Kivu. Éducationnelle Nord Kivu. Diocèse de Goma. Yego. Institut Mwanga. Boîte postale 160 Goma. 160 Goma. Matricule Nitambika neza 51066A. Nomero ya Sekope. Nomero ya Sekope hari umuntu ngira ngo abantu babaye Kongo baramuzi bitaga Sekoperi. Sekoperi yabaga ari umugenzuzi. Sekoperi bisobanuye service de contrôle pour la paye yo kwishyura guhemba des enseignants régionaux. Rero nomero ya Sekope abantu barayifite ni 6101666 ngira ngo 2. Adresse ni 3 Avenue du Collège. Yego. Murara. Commune Karisimbi Goma. Ibindi ni za email n'iki n'ibindi. Yego. N'itangazo ubwo ibintu bambivuze kugira ngo abantu batazajyana ibyo duhimbye iyo umuntu avuze za agasanduku k'iposita n'ibindi nk'abantu bahize ngira ngo babyumva vuba cyangwa bahigishije. Yego. Kuko hari abantu nzi bahigishije, hari n'abo nzi bahize, hari na mukuru wanjye wahize ahubwo. Noneho ngo à l'intention de tous les parents d'élèves. Birareba ababyeyi bose b'abanyeshuri. Chers parents, bonjour. Ababyeyi bakundwa mwaramutse cyangwa mwaramutse. Subsidiairement au communiqué du prouve du Nord Kivu du 7 février 2025 et selon l'appel du révérend abbé coordinateur des écoles conventionnées catholiques, vous êtes priés d'envoyer les enfants à l'école pour la reprise des cours dès ce lundi 10 février 2025 aux heures habituelles. Si hashingiwe ku itangazo ryemejwe na Kivu y'Amajyaruguru n'ubuyobozi ku itariki ya 7 z'ukwa 2 2025 kandi dushingiye ku kuba padiri umuhuzabikorwa w'amashuri y'abanyakatolika afatanya na leta, ufite ubufatanye na leta, murasabwa, abasabwa ni ababyeyi kohereza abana ku ishuri kugira ngo amasomo atangire kuri izi tariki 10 z'ukwa mbere z'ukwezi kwa 2 2025 kandi bakaza ku masaha asanzwe. Kuvuga nta cyahindutse ku buryo basanzwe bakora. Yego. Sentiment de franche collaboration. Turashimiye ubufatanye
nk'aya akabuza ati turashimira ubufatanye mutarimo kutugaragariza yego bikorerwamo ku itariki ya 8 z'ukwa kabiri 2025 umuyobozi bw'ikigo ngira ngo hano harimo kashe mushakamba reka abantu abanyamahanga tubabwire biri muri iyo kashe kugira ngo batagira n'ibyo twayibika yego kashe yanditswemo J nk'uko bandika John hash nk'uko bandika Hubert cyangwa Hagati S nk'uko bandika Serge cyangwa Simeo iyi rero njye ntabwo nzi ikivuze yego noneho amagambo arimo harimo Republique Démocratique du Congo munsi yaho hakabamo ni mu ruziga rwa kashemo imbere City Mwanda boîte postale agasanduku k'iposita 160 Goma Nord Kivu hasi hakandikwamo ngo Diocèse de Goma agashyiraho agakoni ya nini edi akanyerezo NC noneho yaji HS ikaba izengurutswe n'akantu k'akaziga gato yego kari ibintu bimeze nk'imirasire y'izuba ariko byose bikaba biri mu bururu yego ndabona rero yasinye itangazo ryagiye ahagaragara uyu munsi iki rero ni igihamya cy'uko bahamagariye abanyeshuri gutangira amashuri twakomeza yego nibyo twakomeza tukajya Bukavu twambuke Bukavu twahoze tuvuga tuti Bukavu igizwe n'iki Bukavu ni umujyi munini wubatse ku nkombe z'ikiyaga ariko iyo ugenda wigirayo hari imisozi itumburutse nayo yubatsweho komine zigize Bukavu rero ni Shakamba hari komine 3 hari komine ya Ibanda komine ya Ibanda yegereye ikiyaga iri hafi igice cyo hepfo cyegera ikiyaga hakaba iyo uvuye ku gice cyegereye amazi wenda tuvuge uturutse kuri hari rompe bita Place de l'Indépendance iyo ivuyeho ushobora kuzamuka usa n'uwegera ahitwa muri quartier industrielle quartier igizwe n'inganda yego ukayirenga ukagera ahantu aho hameze nk'aho ugiye gutangira aho bita Nyamugo ariyo yubatseho ririya soko rya Bukavu yego iyo uhageze ushobora gukata agahanda gakata iburyo kazamuka kajya ahitwa Kasari uriya mujyi ndawuzi naho harimo Kasari ushobora kuhava uzamuka ujya ku kibuga cy'umupira w'amaguru kuri stade de Martyrs iyo uhagaze kuri stade hari umuhanda ushinze uzamuka ruguru watangiye kugera ahantu haterera aho ngaho hari ibiro bya komine ya Kadutu ariko nanone uvuye kuri ya rompe nini ya Place de l'Indépendance kera bayitaga Place du 24 bayitiriye itariki 24 z'ukwa 11 kongera ngo muri 1965 nibwo Mobutu yashyizeho icyo yise revolution yahirika ubutegetsi bwariho babyitirira rero iyo tariki nanone iyo uhari ugasohokamo usa n'uje gatana hahandi twabonye habera bya bindi yego uragenda ukagera hari ibitaro bikuru bitare general
aho byubatse uba ureba ikiyaga munsi yawe, hari ibitaro bikuru, hari uruganda rw'ibinini rw'imiti rwitwa Pharmakina, hakaba Brasserie Bralima, yego, nk'uko mu Rwanda bavuga Bralirwa, bavuga Bralima. Ikindi ni iki, hari inyubako nyinshi zizwi zikomeye kuri uwo muhanda. Noneho aho kugira ngo iyo ubirenze, aho kugira ngo ukomeze uza hariya Gatana, hariya wabonye hari ibibazo wenda tuza no kuvugaho, winjira mu muhanda w'ibumoso ukazamuka nko mu rubavu rw'umusozi haruguru, aho hari indi komine bita komine Bagira. Ngayo amakomine agize umujyi wa Bukavu. Bukavu rero hari bati ari Bukavu na Goma, inini ni iyihe? Umujyi munini? Umujyi munini ni Bukavu, ariko Goma ni umujyi mushya. Ko buriya kera, sina kera cyane, ngira ngo muri za 87 na kangahe, sinibuka umwaka neza. Wenda abakuzi baze kutubwira, baze kutwibutsa, cyangwa nanjye nazabishakisha neza. Ubundi Kivu y'Amajyaruguru, Nord Kivu, na Sud Kivu y'Amajyepfo, na Maniema, byose byahoze ari intara imwe, umurwa mukuru ukaba Bukavu. Biza guhinduka rero bitewe n'ubunini bw'iriya ntara, bagabanyije bayigabanyamo ibice bitatu. Bya bice bitatu nibwo hagiye habaho buri gice kikagira umujyi wacyo. Bukavu isigara ari umujyi mukuru wa Kivu y'Amajyepfo gusa, Kivu y'Amajyaruguru Goma ihinduka umujyi mukuru. Ariko ibyo byahindutse bitarahinduka, ni ukuvuga ukuntu ubutegetsi bwari bumeze, ubutaka bwagengwaga, teritwari zagengwaga, ni ukuvuga habagaho province, bayitaga regiyo. Noneho munsi ya regiyo hakaba sous-regiyo. Ibi ngira ngo bimeze nko mu Rwanda, habaga prefecture, bimwe bya kera, hakaba na sous-prefecture. Rero Nord Kivu yari sous-regiyo, nk'uko mu Rwanda bavuga sous-prefecture, nk'uko byavugwaga, nk'uko bavugaga. Yego. Ubwo rero biri ko ari bitatu: Sud Kivu, Maniema na Nord Kivu, zari za sous-regiyo. N'izo sous-regiyo zose bazishyira hamwe zabyaraga icyo bita regiyo de Kivu, bivuga intara ya Kivu. Yego. Biza guhinduka rero, ariko ubundi Bukavu niho hari hakuru, babigabanyije Goma ihinduka umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Icyo mubwirira rero ko Bukavu ari umujyi umaze igihe munini, naho Goma ni umujyi muto mushya. Nicyo bitandukaniyeho, ariko nanone wajya kureba urebye ingano yaho, na Goma irakura, kandi irakura yihuta. Ntabwo twavuga ko Bukavu iruta Goma, ko Goma yagize igihe cyo gukura cyane. Yego. Yagize igihe cyo gukura. Buriya hari karitsiye nshya bakubwira ngo za Kigiwe, za Turunga, ibintu byagiye biza nyuma. Ubundi hari ishyamba, ziriya za Mugunga zibagamo ari pariki. Birumvikana. Nuko bimeze. Byarangiye rero abaturage, yego, bo muri uriya mujyi bahaye amasaha 48 FARDC, yego, kuba zavuye mu bice bitandukanye by'uyu mujyi wa Bukavu. yego. Abaturage babivuze mu myigaragambyo bamagana ingabo za FARDC na Wazalendo ndetse n'abarundi bagenzi babo, kuko bari kwica bakasahura n'abaturage. Yego. Bibaye nyuma y'uko hishwe abantu mu bice bya Miti, Kabamba na Katana. Kabamba, Kabamba, Katana na Kavumu.
kabamba ahantu haba urwagwa cyane baranywera muri twa tuntu nakubwiraga. yego. aha rero nubwo guverineri bahuye nawe bari kwigaragambya akabahumuriza, yego ariko guverineri akikijwe n'ibisambo byitwa interahamwe, bigoye ko bizava muri uriya mujyi. biragoye Mushakamba, nahoze numva abaturage baho bavuga bati kuko hari ikintu wenda sinzi niba bari kukigeraho cyangwa se niba utari kukigeraho, hari ukuntu bivanye epfo aho urugamba rubera, baraza bashinga imbunda nini, bazishinga hagati y'ingo kwa kundi AFCM 23 muri amatangazo ya Bwana Lawrence Kanyuka tumenyereye. Noneho kumwe bajya bavuga bati bashinze intwaro ahantu hatuwe cyane. Ubwo rero bashinga intwaro hariya, bamaze kuzishinga icyakurikiyeho bazishinze bazerekeza mu Rwanda. ngira ngo ni biri mu by'abaturage bari kwigaragambiriza kuko bije bikurikira. nibyo nakubwiraga rwose, sinzi niba wari kubigeraho ukabivuga cyangwa niba byari bimeze bite, ariko noneho no mu kwigaragambya kubamagana nuko bashinze intwaro bazerekeza mu Rwanda. baravuga bati izi ntwaro hari igihe zarasa hariya, bwana Sentama uzirasheho nawe mu rwego rwo kwitabara akaba yazisubiza, ugasanga amasasu atuguyeho araduhitanye. aba bantu bashaka kutwicisha. ibi biranashimangirwa n'itangazo rya Musenyeri, yego, ukuriye Kiliziya ya Gatolika muri uriya mujyi, yego, nawe yarabivuze. yego, ariko wenda ikintu cyo kwibandaho cyane, yego, ni uko bigaragara ko abaturage ba Kivu y'Amajyepfo batandukanye n'ab'i Goma bahagurutse barabarwanya, ndetse hari n'abasirikare bagiye bafatwa bari kwiba. ariko wabonye iriya bari baboshye iriya bayita kwasa ngo ni modere kwasa bamukanyaze, bamuhambiriye amaboko mu mugongo, inkokora zirabura, ubundi amaboko asigaye iki gice kiva mu nkokora kigaruka ku biganza kigaha kimeze nk'igiteze amababa. yego. iriya rero niyo bita kwasa ubwo abantu barayizi. ubu icyo kwibaza ni ukureba niba ingabo za leta zizubahiriza koko ibyo zasabwe n'abaturage. yego. ariko ni ibintu bigaragaza ko ibyo FARDC yasabwe kubyubahiriza bizayigora, kuko M23 yemeye agahenge. ariko amakuru y'abavuye i Burundi, amakuru y'abandi basirikare baje nka guverineri nabyo yabivuze. abasirikare baje Mushakamba nakubwiye ibyabo. hari abavuye i Burundi nk'abarundi, hari n'abandi ba FARDC bazanwe n'ibikoresho bishya. guverineri n'abarundi nyafurika y'epfo. guverineri yabivuze, ariko nibyo byo kureba, kandi nta na byinshi tubirebamo kuko ntabwo barusha imbaraga barigoma. umunsi bashotoye M23 ndakeka bazarenzwa Bukavu bakajya i Bujumbura. bashobora no kurenga i Bujumbura bakajya mu Ruyigi cyangwa mu Rutana. birumvikana. yego, dukomeze. yego. ariko mbere y'uko dukomeza, aya masaha urayabona ute Mushakamba? ese twizere ko FARDC iza kuyubahiriza cyangwa twitege guhangana hagati y'abaturage b'abanyamujyi wa Bukavu na FARDC? baraza kwikuramo base n'abajya gusanganira M23. yego. bari muri uwo mujyi bambara gisivile. yego. ubundi tuzababonamo M23 yabashushubikanyije kuko nta handi bazajya. yego.
akomeza. twakomeza. Yego. I Burundi ngo bamereye nabi impunzi z'abanyamurenge. Nibyo, ahitwa rewe ko hitwa Yego. ngo nahitwa kuri ndeba inkuru nayifunguye nubwo Muyinga. Muyinga ni igice kijya gukora kuri Tanzania ngira ngo hano haruguru hafi ya Rusumo. Yego. Muri iyi ntara ya Muyinga rero abanyamurenge bari kwirukanwa mu mujyi cyangwa mu mijyi itandukanye bagasubizwa mu nkambi bazira kuba M23 iri gukubita ahababaza abasirikare b'u Burundi bagiye gufasha FARDC kurwanya M23. Yego. Kuva muri 1996 abanyamurenge benshi bahungiye muri iki gihugu cy'u Burundi mu gihe bahungaga intambara zitandukanye bicwaga bazira uko basa. Bamwe muri abanyamurenge bari batuye mu mujyi wa Muyinga, abandi mu nkambi y'impunzi ya Gasogwe, Musasa n'ayandi, ndetse abandi batuye Bujumbura mu murwa mukuru w'ubukungu w'iki gihugu cy'u Burundi. Ku wa gatanu w'iki cyumweru gishize turimo gusoza, nubwo amasaha mbona yamaze kuturengana icyo cyumweru, leta y'u Burundi binyujije kuri minisitiri wayo w'umutekano w'imbere mu gihugu Martin Ntiteretse, yatanze itegeko ryo kwirukana abanyamurenge mu mujyi wa Muyinga. Umwe mu banyamurenge birukanwe yabwiye itangazamakuru ati twebwe abanyamurenge umutekano byanze, nkatwe twari dutuye mu mujyi wa Muyinga, baduhambirije igitaraganya batujyana mu nkambi ya Gasogwe. Uyu yavuze ko bazize kuba M23 ngo bari kubabwira ngo M23 ni bene wanyu, kandi uwo mutwe urimo gukubita cyangwa uri kutwicira abasirikare b'u Burundi, uri kwica bene wacu. Ati ngo ntibadushaka kandi bene wacu batumariye abasirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyo niyo message nibwo butumwa bari kubaha. Ni ukubabwira ngo ntitubashaka kuko bene wanyu bari kutwicira abasirikare muri Kongo. Ko niko byifashe rero, bari kuzira intambara abarundi bijyanyemo. Yari intambara y'abanyekongo ku banyekongo, ariko abarundi bayinjiyemo bari kwicwa barangiza bagasagarira impunzi. Aricyo kintu cyavuzwe ngo ni intambara y'amoko kurusha intambara isanzwe. Twakomeza. Yego. Tukane ku ngingo ya nyuma. Hari umugabo wari igihangange muri leta ya Joe Biden. Yego. Yaravugaga rikumvikana. Umugabo nta wundi yitwa Anthony Blinken. Mwitapare wa Rusesabagina. Ni se wo muri batisimu. Yaje avuga ko ari mu mujyana ariko biranga. Ariko ubu bari hamwe. Yaje avuga ko ari umutware mu ndege ye. Usanga ntibikora. Nubwo binyuze mu zindi nzira byarangiye, ariko wahawe imbabazi. Bakaba ari kumwe nawe. Donald Trump rwose yamuhambirije, amubuza uburenganzira bwo kwinjira mu nyubako zitandukanye za leta, zirimo inkiko, gereza n'inzego z'umutekano. Ibi byatangajwe n'abayobozi mu biro by'umukuru w'igihugu White House kuri uwa 8 z'ukwezi kwa 2025 ubwo nejo. Ni icyemezo kandi kireba abandi bahoze ari abayobozi bakomeye ku ngoma ya Joe Biden,
barimo Jake Sullivan wahoze ari umujyanama mu by'umutekano wa perezida muri perezidanse ku ngoma ya Joe Biden, ndetse na Lisa Monaco wari umushinjacyaha mukuru wungirije. ariko mushakamba ngo ntabwo bemerewe kwinjira mu nyubako za leta zitandukanye. Ntango bazemerewe, bagomba kuba iwabo cyangwa bakajya mu nyubako z'abigenga. Amakuru yemeza ko bambuwe uburenganzira bose bashobora kutemererwa kwinjira mu nyubako nyinshi za guverinoma ya leta zunze ubumwe za Amerika nk'inkiko, gereza, iz'inzego z'umutekano n'izindi nzego nyubahiriza tegeko. Ubu ntawe uzakenera serivisi muri izo nzego za leta, ntabwo yajya gusaba serivisi runaka, kayisabiye hanze y'inyubako. Naho kuyakira mu nyubako ntibyemewe. Ibi kandi ngo bibaye nyuma y'uko perezida Donald Trump wahoze ari perezida Donald Trump nanone akomanyirije Joe Biden yasimbuye, amwambura uburenganzira bwo kongera kubona amakuru y'ibanga ya buri munsi yahabwaga na perezidanse y'Amerika, nk'uko bikorerwa abandi baperezida babanjirije Joe Biden. Gusa Trump amukujeho cyane ko anamushinja ngo guteza ubukene igihugu. Birumvikana ko agomba gufata imyanzuro ikomeye kugira arebe ko yagera ku ntego ye mu buryo bworoshye n'uburyo byamufasha guhangana n'abazagerageza kumurwanya kuri iyi myanzuro ikomeye afata. Babuniye mu mavi. Ngira ngo uyu mugabo yazengereje ibihugu bimwe na bimwe bya Afurika ngo ni Anthony Blinken. Cyane rwose yashagaho amategeko, dutegeka nk'aho barwana ngo bahane uduhenge, twivanga mu bitamureba. Ibyo akabikora ku nyungu y'uruhande rw'umushaka. Yabikora ku nyungu y'uruhande rumwe, ntabwo yabikoreraga bose. Mbega aho akura inyungu niho yagiraga icyo akora. Ngayo nguko rero ibyo ni uko bigenze. Ubwo ni ugutegereza manda ya Trump ikarangira, hakurikiraho umurepublikani nabwo bakagira ibihe bibi, ariko hazatsinda umudemokrate bakongera gusubizwa ku ibere. Yego. Twagana ku musozo. Yego, twajya ku musozo. Reka ngushimire Mushakamba, nshimire n'abari badukurikiye. Mbifuriza ijoro rihire, mbibutsa ko twaganiriye ku ngingo ya mbere yavugaga kuri Goma, abapolisi bo bita PM cyangwa MP military police ba AFCM 23 bakoreye ibyafura mbi abitwaje intwaro, bashatse guhungabanya umutekano mu mujyi rwagati, mu gihe Kongo irimo yitegura, kariya gace ka Goma barimo bitegura itangizwa ry'amashuri rizasubukurwa ejo tariki ya 10 z'ukwa kabiri 2025. Ikindi twaganiye twanyarukiye Bukavu, abaturage baho bamaze guha FRDC amasaha 48, ni ukuvuga iminsi 2 iwe yantangiriye y'abaviriye mu mujyi. Yego. Ingingo ya 3 twanyarukiye Burundi, impunzi z'abanyamurenge zatangiye gutotezwa n'abarundi, leta y'u Burundi babaziza AFCM 23. Dusimbutse amazi magari tunyarukira muri Amerika, tureba umugabo wari igihangange muri leta ya Biden witwa Anthony Blinken. Uyu akaba yakoraga ku ngoma ya Biden, ariko icyuye igihe aza kuva mu mirimo. Uyu akaba yakomanyirijwe na perezida Trump ko nta nzu ya leta azigera yirahira ngo yinjiremo.
ibi rero bakunze bavandimwe mudukurikira turabasabye rero mukande subscribe abatarayikanda ikandwa rimwe gusa, mukande like ikandwa rimwe kuri buri nkuru, mukande share iyo ishobora gukandwa inshuro nyinshi bitewe n'umubare w'abantu ushaka gusangiza amakuru. Ikindi rero mutwandikire mubinyujije muri comments, dushyikirize ibyifuzo byanyu, ibitekerezo byanyu, inganizi zanyu kugira ngo turusheho kwiyubaka mu byo tubakorere birusheho kubanogera. Sentama rero murare neza, shakamba mikoro ni yawe. Urakoze cyane bwana Sentama, bari badukurikiye bose turabashimiye, murare aheza Uwiteka abahire.